welcome to my channel. Ngamzakwethu siyacela moqala ukungena kuleli khasi lethu, cofa subscribe button. Ngamzakwethu-ke nazo-ke izindaba esiza nazo. Kuthiwa-ke lana kuboshwe amaphoyisa amabili aseThekwini. Kubikwa ukuba lamaphoyisa abebopha abokufika abangenamaphepha babadedele uma bebanika imali engango-3,500 rand. Ngamzakwethu-ke izindaba-ke lezi-ke ezithuse abaningi ezinkundleni zokuxhumana ukuthi lamaphoyisa ebethola intshontsho lenani lika 3.5. Ngane zakwethu, mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Siqedele nje udaba lwethu singane zakwethu. Ngokwemibiko lamaphoyisa abezulazula nabokufika ngeveni ethi abokufika abashaye izincingo bahlanganise imali, kungenjalo bayavalelwa. Ngane zakwethu, udaba-ke lolu-ke oseluvelile ukuthi-ke lamaphoyisa bentanta nabokufika ngeveni ukuthi-ke awahlanganise imali-ke abokufika ukuze bengavalelwa, ukuze bona bathole imali engango-3,500 rand. Mina-ke nawe ngane zakwethu-ke bengathanda sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Don't forget to subscribe. Danko.